Maria khat kejinga tep gol jong Kylian Mbappe bat Messi ha kana ka FIFA World Cup arajar arpun Rio. Kylian Mbappe ha ki South League kejinga lekai ulaya ban tep Rio gol bat kumju Messi ha ki lai teli kejinga lekai ulaya ban tep Rio gol. Kylian Mbappe udai urang ya lekai bekansai jong kerifran. Unai urang ya lekai jong kerifran. Udai orang yang lekai bertrim haban tap gol. Bat udai orang yang lekai balapan poi final ya kerifran la arsen kenti. Kata kadai hausnam arajar khat pra bat hausnam arajar arpuan. Hausnam arajar khat pra kerifran kalayo bat ya kanam ladu haka FIFA World Cup bat hausnam arajar arpuar kadai karanas up. Kylian Mbappe udai orang tep gol bekansai bat hausnam arajar arpuar dei unai orang tep gol jongka fran ubalaya bat ya kanam bat golden boot kabamut ba unong tep gol uba puntam haka samoy jongka World Cup arajar arpuar kumju mentaru unai orang yalekai jongka rifran dang haka group stage ngi ba ulaya ban tap sau gol bat daha kajinge lekai karau kebalai puar persya ya ke Sweden unai orang tap gol jong kerifran ulaya ban tap ar gol bat ling ba kini ki ar gol kalapan ringkat ya ke gol ba orang tap gol jong kari Argentina Lionel Messi kata kalong marndriu gua lada kalong kumne kini ki arngut kirang yalekai bekensai urang yalekai jong karifran bat kari Argentina lek se kin se kini biang banyo ya ke golden boot ha usnam arajar arpun Rio namar ha usnam arajar arpuar dei kini ki ar ngut ki balayala mila ka kenhun ban poi sha ka final bat dei kini ki ar ngut hi ki balay yakni ya ganam ban yo bat ya ka golden boot Henry u Mbappe layo ya ka golden boot da ka ba ulatam ya Messi sigol u Mbappe ha gijingale kai ka balay puar ulayo ban tap ar gol bat balabu ya kekenhun cakarau ke bakat Rio ngin nyepet saya Lionel Messi ula ane ban tap gol hakarau ke ba live ar bat ula ane ban bu ya kekenhun cakarau ke bakat Rio.